Nere malaka nyam ka nasdiala kontin barwani lingwa sama ka Nuer online TV channel. Tukon ke report bi kono link kwi akobo. Bana report me bana jeling dio je kondi alteke netun no si kwara dana yan la former commissioner chatia already and shawe could SSPDF kaje kon jode chana jeling ka video dana chalat kimen shi kon ne ngwasme benyo ko kwa play ke karwa bokulu we kam dan dong balat yo gwasme ko de kon teke ngajen ngum le rodo ne me jen wut jang manana ci roch me nyoti ma gor jen bay nyot dung former commissioner kamanana chalat ko de kon teke ngech ki kamanan to okay Akobo taka mal. Jua. Chaben ka way down. Cha SPDF chapa welcome. And Commissioner James Kwen Makwaj. And wala chiko ba taka mal. Diala kon jijian kwat weekend dial. Loja jaw. Loja kakobe. Kakobe Yatakamal. Day me, day South Sudan. Tell me, dear, the ballet. Spell away. Spell away. Thank you. Gwaya kaje report mi bana linga chikondi ala ngaje no kwet makwache ti already ja kel ke SSPDF report bana ngwasa bana linga report kor and to mele road revision mi ka kobo bayino more information ketin kon lat ko rin ke net content woni mi malat kana report chalat gwasa me no cash dong shi tandu na link mi dan le road Kennedy ti shalka ti SSPDF ni ga shenge dana shub ko gwada dan tiketino ta jojo no kan sharen mu ka gwada mu tiketin la wayda nga ku payen ne tama gwada mo ci kan rodin latin no mi shika rajone shenge dadi kan 72 hour kan to bano bi Nuer bi ga jian ka kobo ka ci kan wonin ji kan to jigana kam netin kontin la humanitarian kan ji United Nation mission in South Sudan la ji mission wo waje rodun wonin ngamo mi ji kan to genetic kola civilian shiga de ne ka shiga man Nuer kontin la warrior dindo ne kola civilian chalodian dong chikan gujino dong bana ba ka bukren yale no chitek tiago mo chanat no chaga jo chere which ka kobo and green town china chik jenten ne kon ti jeng green town ka civilian chi machalaria no ke ne kon ti la manigan kana gat ka dong kineti jit duno ngene ka tin tel mishika wan gwat man bi akulelin ala netin kontila din SSPDF mika bendian gwaze chiga ben kaja cause burkan de kan akobo de kan penetrate de ka bere which but mi chiga tag jog mi chiga de mal ben kaja and kuma SPLA ayo bane men were kan ka pat ko leave kan te ga gwad mi leave kan chikan ga palangwa da ante tin cause te ga kwich year ke kwima da mi te ka piu re pan ka jo da na chalat kaja then gwad antigatin ko shi ka gakatel gwabe ka shule shalga me kwit kwin makwach kan raldi mishale ma church twang no shi ka gn alo shi ga we shi kan gwad antigi SSPDF tin shi kan tin so mun yana ka man yam dong mi kwaje nyodo te mbe nyodo gwaz ko biya kula ngaje gwanu ngumi chala ni medan wudo shala ka me lolgar ko te mi chala no yen ji akobo shonga ber bor shonga genial no en ber bor mo mi chonka nyalo e ba kula ngaje no jiran kuma kirmi yadit ke ko kirmi yadit ko support de je kondi ala mo jikanling ci wudo shala ka kwet nya kunyale okay kwenya kwaj ala former commissioner dung akobo me chawuch ka charan SPLA let gwalde and then shawu chaber bormo chawchong nyal an lo langanetin kontila SSPDF menen bi angach kan kon we kan me kwenya le ke kwen makwach den arami chi kon ngaj ke ninte kon ran SSPDF but chalugo ne ron wan na ga kwide kwet ana ko den just de laro shamu ni nat an ran SPLA but ran SPLA
aran kuma kirmi yadit maike je a George ne dial ane jen aran kuma kirmi yadit so ne dial konte te ngaje ke ne te konte nganye rane tuok so mi kon bi kon tana la kan okay kwedi aran SPLIO but in fact kwedi is not kwedi aran SPLIO kwedi aran SSPDF but chana cha ka full Dr. Guy Cook you know ko che ko inka wade rane te tin ke oro mo ke kuma mi yel aran SPLIO so and one tiare cha ja harbor ke very long time ganka je amen me rane ba wo gwase dan me changa je no shi wuri chalka me Dr. Guy Cook che ku go la to no benwer be kanak and then chwa ku no kwa chwa yi wodin wanmo ajen do be dan wo ke je so right now ko ra kon gatin kon lat Caribbean bukontin kon an tin lat we bukon kalip okay bana kaling so ko kujamo me jituok ti kon no kwaj ponde kata dan ji kon nge gwasi me charo chugor be jiena mat be we gwa dan ti SSPDF ten ko chang ne jiena cha de nge ne tin kon ti la SPLIO ti jiena jen so chana che ga betray ka chana che ga mislead che jien che gwa de mone keri poden yam kurun wang men chalat no bakawa ani de kontere wika kubo ala kubo che ba kamal telariek meten changa kel akobo we gwa ko ngane Nuer katen telman Nuer jere wich ngane Nuer katen anyok te ka yimu chali Jene River and Jene River mo jen chanetin kontila de ni kirmi yadi la de ni SSPDF jankan Nuer ken diala kontin tinde akobo de jam makta ta kujimi jen kujdana te wodang teten gwasa mo on kan odere de torbiyeli ken de kan ngokuch batkan chetelwe so for that reason chikana gujeno okay mi cha jojo gwan wonene ebana chubre wich so ki etel gwa ko bu torbiyeli ken biga shuda de telwe mi de kan wikki ke de ba mi ken amane torbiyeli ken ko ni weekend kamech kajana odwal ken ko di ko were wiki choken ko ngai ken ko dan butuok kaji SPLIO kan Nuer wayam ni ko no kan SSPDF ati akan make one mistake just one mistake maybe one mistake kan make ajan tok den telam do den so right now ajan nan jan me shi do me we kudien ko be tactic ni ba ko la SSPDF yanan ni chalat gwaz la de jeno biara ika ko bo chimal che ben biara ika ko bo telmu ariek no yene diala kontin ci jiyan no re wich chimal che ben de ni SSPDF ke de no kon ke de ni so Sudan ko ci wen mo so ne me jenne Sudan men pop ko kan ci ka stuck ko ni so me le jenne mu ko ben ka jenne report me Jene River cha don ka mu ko je ano bi jien tin bukule ka kobo ci torbiyel ci kan chupten do ba mi ken ci kan chupten so ku mo ci ka stuck on the other side anta makan move ka weekend ke chuken ko de ka we ka kobo but chaga jogo no one mistake bi ameko ngani Nuer kan ne record la SPLIO mo yen torbiyel ko no yen ka kapenya bi aka ban pin bi anga je no chato ko je ndana lep kan men ko de kan panken alamu be ka mo telekor mi chikani ya pinka SPLIO telekor you know telekor ajan ta da nan yin ajan wo shika chong we dang a lot ni kan tinga torbiyeli ken gwak ku kan goro de ka were with but tele way out kuma wati chikan we ka torbiyeli bu ten wanamo and they are trying no de ka chubre which right now mu ka were wiki chicken and then be chutok ajan ta da nan gorke. So right now no more milerode so they will attempt to win army corner and they not they can way they can way they work a kubo but chagu no but temotok so me take mburo the ladio by no more information ko right now ne ti bikan gudu no ba ka chetke jen ko ma kwadi ko ni nteme ala plande go do mo de SSPDF de were wikije ko biken ka jahal ko ngai kana kubo ani ndio bada ko jalga je mu ko ngi yer kana ko lat ko godo ngo yer ga jamo de je no we ka pin no ke chep kan plan ni kana lat so en ko tana se ko muslim ko for very long time ngi kone no godo dana te kwerka ali no telerek ko ma ko dara mu gwa but quick come down le road of course any rana take ke information ka te gujen we am saving life but already life charge loss already
okay charge loss already tele ting mrodian mi lel gwa this time mi sho binare ngang ka jen kum kim yadi de mo gwa mi naga naten so na me bala je report ana gore de nya ye kel ba na ko de SSPDF si ga kujimi but gor kana we ke kuj ana bana more detail bana gala jego yo cause right now to court and I will not get into those detail ko mala ro da kace je wa won kan wode ka wede kan wok but ngode charo da blot ke ko nere kontin tille ba ke lum mo kan one mistake kan me gala wo jal bank chuki na tele ka tar beriken that will be a big mistake okay so anyway again information dande kam ye ne ko jalum kontin la civilian chalo shi ko chup kiyer no da kwa bot kan rew kan ta da ngi kon je no siang be je chet ka kwan dande cham all those things kana kon be nyiken anyway ana ko nyata kon kel